I'm telling you. We are systematic. Mrantie ne mabawa yesiso. Be hwe baabi akoma no ene akono no ekono a. Ye nam kwa tetre ne so. Obi ti asore dem de ye wona dwene mu na ye bete. Obi ti asore dem na dwene ne se o pebiri akotwa lutu. Me ma ba betena aka kire se chire mi nipa ba akopɛ ya isle go ho oti hobi ya wodi loto ene ko odi loto meto ba abura tuna godwa loto eti wo mo abo bo ho modi na wo msi nyame ato mo nsam srade abichi bi agina ba ebi no so obi eni wa wodi loto na eyie di ya tiase. There are no shortcuts. It's always a process. Oba pe bema ye process, bema pe oba ye process, ansan obeji atum ye process, ansan ombe ware ye process, ansan obi betimi aye adwuma timi ye gina na ye process. It all takes a process. Anyway, sorry, SOMPA FM. Tell the young men in this generation, one way JJ school, so I'm going to galam say, talk to them. Let them know, say a tinem, and just a tinem,